Sestra se udala za doktora. Naslovnica 24 sata, samo šta nije bila. Želja mi je bila da naučim najbolje svoju struku što mogu i otišla sam raditi u kliniku za traumatologiju. Svi znate kak je tamo, svi ste nažalost možda i bili, ali sa ciljom da se ne zadržim dosta dugo tamo, nego naučiš posao i idem dalje. Ali ja sam odlučila zbilja da upišem i magisterij i menadžment i kasnije i doktorat sa željom da budem malo drugačija od ostalih. I mislim da i jesam. Slijedila sam svoje želje i ciljeve, išlo je to i naravno udala sam se za doktora, znate sestra se udala za doktora. Naslovnica 24 sata, samo šta nije bila, i onda sam postala žena od doktora. I onda ja moram dalje dokazivati, znate ja sam sama završila faks, imala sam 2 noge i 2 ruke prije tog muža doktora i iako smo radili u istoj bolnici, uopće se nismo poznavali, čak to je bio čovjek koji mi je htio potpisati ugovor za stalno. Tako da sam ga jednu fazu u životu mrzila i prezirala. I upoznali smo se izvan bolnice i tako dalje. I onda, znate, u svoje prezime, ime, stavim sad to prezime Rotim i onda, znate, gdje god da dođem, eno od Rotima žena. Meni su jedno vrijeme govorili, ali ako tebe muž gura, a ko me treba gurati? Mislim, ko treba biti uz mene? Pa zašto sam ga izabrala nego da bude tu kraj mene, da mi pomaže? Kako taj tjedan izgleda? Neko ko na menadžerskoj funkciji, kao ja, koja radi, surađuje sa neki 40 doktora, znate, s njihovim manama i vrlinama, jako je to teško i onda shvatite da u biti nekako balansirate. Koliko god imate neki planer, onda imate onaj raspored, aha, sad ću to i to na kraju padne u vodu, jer nešto se dogodi na nekoj lokaciji od naših ustanova, pa ja tamo trčim, vozim. Koliko god da mi je teško taj tjedan i taj dan radi privatnih nekih situacija, ja ću vam iskreno reći, ja se ustanem, obučem najveće štikle, najbolju haljinu i idem. Znači, vozim. Svi non-stop pričaju kao dobro, ima suport obitelji. Naravno, obitelj je tu, ali posebno kad negdje zaglibi, kog trebaš imati? Dobrog pravnika i dobrog financijaša, koji će sve tvoje nekakve želje, snove. Ja bi sad kupila ne znam šta za polikliniku, on mi onda kaže, joj, to ne možeš, nemamo para za to. Onda kaže, može za 5 mjeseci, a ja 5 mjeseci već imam drugu ideju. Ljudi i nekakva naša okolina često imaju predrasude o ljudima, posebno o ženama koje su na nekakvoj poziciji. Ja iz osobnog iskustva mogu reći, ja ne smatram prezime i ime koje nosim da je meni to teret. Dapače, to vam je onako neki čičak koji neke ljude u cipeli žulja. I ja mogu sa ponosom reći da sam na kraju, kad povučem crtu, majka i o privatnom životu ne trebam govoriti puno, ali sam ravnateljica. Radim sa 40 odličnih stručnjaka, sa, mogu reći, najboljim timom u kojem su medicinske sestre, fizioterapeuti i inženjeri. Radim s ljudima na koje mislim, a i znam jer se događale situacije na koje se mogu osloniti, što bi se reklo 0 do 24 sata, i da je to dovoljno. Da li su moje želje nekakve veće i ambicije? Vjerujte mi da jesu. Da li ću ih ostvariti? Hoću. Zašto? Zato što sam odlučna, jer svaki dan kada ustanem želim biti najbolji dio sebe, najbolje izdanje sebe. Znači, želim tad ujutro uskočiti te štikle u najbolju haljinu koju imam i koračat baš zbog ovih koji non-stop pričaju. To je ona žena od Rotima. Ali u biti ja sam Cecilija Roti.